Voilà, assalamu alaikum wonɓe larde Jama TV, assalamu alaikum téléspectateur ɓe habbinoɓe émission men on 14h30 donc waray en salmini Jama on en weltanike Jama on fof kadi e kala ɓe anduɗa hoorema fewno ɗo hakkille maɓɓe ɗen fof no ka émission daroyɗa ka télévision men Jano wonɗo Sénégal ɗo jooɗi ɗo Wakam cité ensemble ara en salmini Jama fop en accali hay e goto sinaccuɗo hoore mum hara en toriki Allah hulan ɗon wallumo kala ka woniri ton kala mo Allah tegi ko satte hoore mum Allah hulan ɗon itte hoore jam moƴƴere en général salminenirra e men ɓen e babira e men ɓen salminen association ji ni fop kadi en acca hay e goto hande noon haray ɗen invité ɗon andi émission dariɗa on suuban ko émission ambiance aray Jama émission hotre Fouta on pilito ko émission ambiance ko andanɗa hoorema en tout cas Jama on koyo ndaaru clip uji yiɗa kadi artiste ɓe goo ɓe andanɗa hoorema en invité ɓe ka plateau yewden e maɓɓe hande noon ko P Master Boy pay ko jibinande leymiro wareya ko on invituɗen min noon miɗo weltanomo d'abord avant tout passé invitation on ko depuis yontere hande mi yewtimo mais ko kanko meɓi le premier fayda invité mo anduɗa hoorema o respecte kadi heure nden par ce que o attilan hay min ka damal galle ka télévision o won ɗon merci beaucoup et puis ko mbuuro iwri donc haray respect ɗum ɗon kadi ko buy respectugol parole mum on kadi ko buy haray sen feƴƴi ɗon émission Hotren Fouta ko tous les lundi 14h30 et 15h30 ko teddugalle mum donc hande noon émission ko 45 minutes juste wattemo par ce que ɗen mari programme ji buyɗan ɗa hoorema sen gayniɗo haray en waway wadde ɗin ɗon kadi hara en tardinali e parti on fof par ce que yafoɗon noon kadi durma ono nanguimi seeɗa ara yetta soɓɓe no haɓɓiti on tigui fewno ɗo ñamata ceppo no falira ne c'est impossible min komi woni barijo on komin woni le vrai guinéen et le vrai pullo Fouta aussi voilà ko ɗum hande somi ari ka leppi ɗo andego Jama on je suis fier merci beaucoup en salmini kala association guinéen wonɗo ɗo e Sénégal en salmini ɗum haray avant yen feƴƴu e Boy P Master si tawi clip Boy P Master onno ɗon addanalan ɗum ɗon taw Jama on anda ko hombo wiyete Boy P Master e ko honɗum o waɗata ko genre musique honɗum o watta simin yilto ka plateau o hiwro téléspectateur ɓen o hiwro fansiɓe makko ɓen o hiwro Jama mo anduɗa hoorema andano ko woni Boy P Master ka régime si laaɓi tun ne wawi feƴƴude arto yen si ɓuuri ɗo seeɗa salla jaɓi natama iɗo makota ko maɗa iɗo makota ko maɗa moyɗimo sonjatama moyɗimo sonjatama moyɗirami yiɗaymo mañirami añaymo moyɗimo piyatama siya ɓornike a yalti a waynake siya arti kayo jeje kono debbo sinno laba koyo jeje o weltama kananama debbo sinno dari ino laba noneti yiwɗowo arayno fala ɗowo si heeɓi harayno welti heɓali harayno moni pentinino ko jawma jike iɗo an kaya tenwo kaya dure so en yaday ƴettan ko an jeymi min ɗo ko ammi suuɓi ƴettan ko an jeymi tawi an ko min suɓiɗa rewɓe ɓen e ɗuɗuɗe andita min ko ammi fala poteteto ayɓe meɓɓe si en feƴƴi hiɓe dara en wota daru wota lijeto hay goto mayuɗawo hiɗo feetinkino iɗo makota ko maɗa iɗo makota ko maɗa moyɗimo ɗaynatama moyɗimo ɗaynatama iɗo makota ko maɗa iɗo makota ko maɗa moyɗimo sonjatama moyɗimo sonjatama
Voilà, merci beaucoup. Aray Boy P Master mo waɗima o sonjatama giɗo ma ko takko maɗa. Assalamu alaikum Boy P Master. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. DJ Bella Joli. No marsude ɗa jam. Ça va alhamdulillah. Golle ɗen e ka iwɗa to. Ça va alhamdulillah, meɗen fo amen meɗen jami wayrno nane kami watta ton. Ari ɓe fo yiɓe jam quoi. D'accord. Boy P Master ɗawa hirade fansiɓe ma ɓen téléspectateur ɓe Jama TV ɓen awayen affiche numéro téléphone on wawen arde e question ji ɗi seeɗa waɗa ɗen amoren asoren fika sodiɗen way haray mi salmini fanɓe am ɓen fo taw ko adi kon taw e DJ on salminima taw an invituɗo lan ɗo on way e salmini kadi onanɗo en ka technique on wuri giɗo jama wuri giɗo jama grand diare an kadi a salminama salmini kadi fanɓe am ɓen wonɓe mburu to ɓe wonde mum ɓen d'accord donc wona olofujo wona pullo par ce que fof ko gotum d'accord e haray mi salmini kadi fanɓe am wonɓe Dakar ga ɓen fo e mi ala compte de ça kono mi falja aray fans club an on P Master Boy donc fanɓe am ɓen ton fo mi salmini ɓe mi lando si tawi woni ɓe fo hiɓe jan kadi donc voilà aray ko artiste jomon on Boy P Master donc aray ko min d'accord ɓenta P Master Boy P Master pourquoi Boy P Master boy andi komi bojo P Master donc sa wi P Master andu ko fima quoi sa wi P Master fima quoi d'accord ko fima fima mais massa on donc olof quoi comme Andres donc miɗo wawi wadde concert walla mi joua concert ɗum wona ha kami organise waɗi ɗon ara woɓɓe no ɗani mawɓe woɓɓe goo ɗum mi wawa drangede ɓe toujours haray ko ɗum waɗi simiɗo nattirino noon P Master ko fima mais mawɓe arelanturiɓe yafuye quoi mi waɗi mi massa quoi ko ɗum woni P Master Boy donc ko fima Master on ko Master on ko fi olof par exemple kala mo waɗɗa o haray ko yaafuma comme on dit quoi yes d'accord Boy P Master ko honto e laggine woni kamen Boy P Master ko lemiro woni ka amen village amen on Leymiro woni village mon woni village amen on Leymiro woni village Boy Master Boy voilà haray Leymiro Wareya par ce que ɗon andi sinnama Leymiro Wareya bussi no Sénégal ɗo haray hiɓe andi ko honto wiyete Leymiro Wareya Boy P Master Boy komo Leymiro Wareya donc haray Boy P Master ça fait des années nimmiɗo nande Boy P Master des années est ce que Boy P Master no waylan wolande ko année hombo naati e musique ha hewtango ka 2022 ɗo yes donc Boy P Master ko 2019 fuɗɗi wadde musique fende année 2019 on mois de octobre mi fuɗɗi wadde musique d'accord Boy P Master fin octobre l'an 2019 fin octobre l'an 2019 ça fait l'an 2019 l'an 2020 21 22 ça fait 3 ans qu'il a fuɗɗade de musique Boy P Master donc neɓa les musique taho koye fuɗɗade woni mais Boy P Master mi yiɗa réalise par exemple e clip uji ɗi est ce que Boy P Master no woodi famille mo on ono yimoɓe ka ko antum yalti e famille on nangi waɗugol musique Boy P Master andi minana e mawɓe no yina iɗa andi woodi goɗɗum goo no wawa ƴettude exemple e mawɓe ɓen donc par ce que min natami taw quoi mais en fait min mbaɓe an donc ɓe teganayno quoi donc artiste ɓe donc commandere comme orchestre quoi mais kamɓe ɓe yimatano koɓe promoteur no wonaɓe promoteur donc comme woɓɓe joue e guitare andi kam meɗen comme no ɓe waɗirta no musique woɓɓe mara e laala woɓɓe mara dunnun woɓɓe ɗum ɗo honno tami faami baba ma ko waɗanoɓe musique traditionnel donc musique rek ko guitare ɓe joyno ka ko laala ɓe joyno ka ko jimbe ɓe joyno
kambe ko tambingo tambimbe waɗayno voilà c'est ça donc somi faami a taw musique ko ɗum yo tawide voilà parce que si a tawi tum bawi ma ka musicien jo ara a taw musique est ce que fewno ɗo bawi ma no andiɗa wadde musique donc e côté ji ko wonɗa wadde ko yes mi wawide ɓe andi miɗo wadde musique ɓe andi mi wadde musique par ce que mi haalnaali ɓe mais ɓe andi quoi donc ko ɓe wilan kadi toujours andi mawɗo ma si attike ma hunde ko ɓeydantama ko congé e kadi par ce que kam préveri ɗa wadde quoi donc ɓe waɗila en congé e muɗum ɓe explicanila e kaji wonɗi tun kadi e fino muɗum kadi quoi ɗum y a pas de problème inchallah min kay waɗay ko ɓe ni concert jawi d'accord musique on bo pi machta ko probléme on ɗum woni e mum musique on musique on no ɗuɗi probléme par ce que iɗandi musique o ta ko iɗandi na yawgol ni ka jakka juuloya toon walla yawgol janggoya donc musique ko seytane donc andi musique no ɗuɗi probléme ji quoi donc en fait sa fuɗi wadde musique donc fo annanayi donc parce que ko musique ko inde andanta hoorema marde dole kadi quoi ka aduna ɗo joni donc ko ɗum waɗi sa fuɗi wadde musique no mari probléme ji boy quoi mais sa andi hunde sa prévéri que toujours koya mumi quoi sa nani wakkiloɗa encouragé ɗa toujours d'accord sa nani encouragé ɗa wakkiloɗa bo pi masta boy bo pi masta 3 ans de carrière par exemple combien de son yaltinɗa mi waɗi 14 son 14 son titre ji ɗin titre on ko goto mi waɗi titre premier en son ya titre ji ɗi yalta to donc 14 son on ko jelu yalti sur le marché ɓe jama andita ko woni boy pi masta last fendo 14 son yalti mi wano par ce que ko 15 son wonno quoi mais oya décision ono yaltal taw son goto o yaltal taw quoi mais nder 14 on ko premier son on waɗi fitrin taw waɗɗa filtringa ñombo olofijo par ce que ko commandres ko mbiri ko won toon ñanni fulno yimɓe test pour yimɓe ni label kam ono ɗon o ɗon yawo ɗo ya joua o ari o tawi la miɗo jooɗi la winda la répétani o yi ɗum ɗon o yini ɗum déjà sa ɗum waɗi période lan wawi arde sutanama renforcement quoi si hunde sa anda hunde fof ko yetta no woodi atiɗo may mum quoi donc ɗum waɗi ɓaymi o wilan ɗum min ya pas de probléme te hakkillan kayno mum andi hunde ɗa wawi yiɗude hunde mais ɗo wawi hebbude dambugal ngal ko ɗum noon quoi e ɓawi o haali o wi ɗum min ya pas de probléme donc o wi o nangay lan donc min ari min jouyi min dundi son o mi répéti mo mi yeeya min enregistré mo d'accord 14 studio e nder 3 ans en arta ka deuxième partie numéro téléphone on ɗawa mo affichude 78 116 82 38 78 116 82 38 haray ko ɗo mi salminta téléspectateur ɓen fop mi salmina wonɓe ka page Facebook ɓen fof on ɗo ɓe darde émission on en salminiɓe mi andintina en programme ji wondi ka Jama TV ɗin fewn ɗo ɗi Jama TV jogiti ɗin par ce que ko kamɓe jogiti 3 programme no ɗo ko Jama TV jogiti si Allah jaɓi e côté communication on mi andintina ɗum ɗon joni kono avant tout d' abord en ƴettoy goɗɗo ka leñitinami fayu voilà donc wara 78 wat ɗon 116 82 38 ko ɗon mi salminta président Manal Bari Bantingel président kadi l'organisation des hauts conseils à l'étranger au Sénégal salminen président on kadi monsieur Wuri Thialere kan kadi o salminama salminen le président jeunesse guinéen aussi de haut conseil il s'agit monsieur Issa Gatog kan kadi o salminama salminen Ibrahima Sori Ibrahima Diallo tout le monde kala wonɓe fewn ɗo ka tog ɗon en salmini ɗum salminen bureau haut conseil on fop par ce que ɗon andi joni en heeɓi bureau waɗɗo légal ɗo e Sénégal moyne haut conseiller à l'étranger donc pour en cas fewn ɗo si ambassadeur Guinée on ala ɗo haray ko monsieur Wuri Thialere woni ko sarsi côté kala ko wiyete ko ambassadeur de la Guinée yo Allah hurumo e hoore jam moƴƴere iɗon andi noon kadi kala ka organisation Guinée yo wiya fewnɗo ɗo
haray ko président Malal Bari Bantingel woni hoore mum. Dakar Sénégal, Dakar par exemple ha hewɗo e trottoir on ɓundu furdu ha memoyi Sabodala ha arti Gambi ka ferry hara yomi andini on Mauritanie Kerol Guinée Kerol Sénégal e Mauritanie haray ko président Malal noma chargé de l'organisation ho étranger parce que ɗon andi sa ini ho conseil on no ɓuy no waɗi no gasa ɓe jama anda ko te ho conseil donc ɓe artay e mum e pe wolugo mum ƴette goɗɗo ka ligne ndaren kon ɗon adanen allo oui salamu aleykum wa aleykum salam jarama heɗon e jang jantun nan hiɗa noddanmi honto jantun sino côtéji mon alhamdulillah ɗa noddanmi honto ɗa enne honno men darde on ɗo en direct o fiyo ngolo merci beaucoup kon toon dame e noddude Medina d'accord mi salminiɓe Medina ɓen fof ok onon ka ɗon salmina ɗa enne honno ɗo a wawi kat ɗon noddita to en tant que blog this gang d'accord ɓe fenɗo noon mbayna mi woni wolde en direct de kombo ara mi anda kombo ni wolde en direct tara ko jinnaji maɗi kono noon fenɗo en direct tan ko an woni wolde merci beaucoup hara 78 116 82 38 ka émission mon Hotel Fouta bon adduɗan ɗon clip mo annduɗa ɗon o si arten ka deuxième partie ɓay ɗon andi minne souvent lendijo ɗen acca ƴette goɗɗo ka ligne haray assalamu aleykum allo oui woy aray ko yaafa golde mi yaafike ma mi bi andi lawiɗe ɗa mari jinna ɓayni na woni wolde mais sinon golle ɗe no yaade ça va alhamdoulillahi wa min faala ɗon yo hokku men ɗon son fotuɗo d'accord son hombo son alkazayon eyi merci beaucoup mi salmini alkazayon kadi aray noon ko bobdi blog this gang d'accord aray no lan jooɗi ka place Boussura d'accord wa lan jooɗi ɗo ka place Boussura fembayɗo kala fembayɗo nder Fass kanko fembatama marché Fass o woniri il y a pas de problème yokkede joni alkazayon nani merci alkazayon noon men faala d'accord merci beaucoup merci grand ok mi sikki ɗum wuuri hara waɗali ɗum ɗon e ɗiɗi addunalan alkazayon direct passé ko kamɓe mari priorité hande télévision on ko auditeur ɓe mari priorité na min dey min dal komi jooɗo gatu min daara est ce que komi watta kon welayɓe ɓe nodda ɓe toro ko ɓe faala kon haɗa 78 wat ton 116 82 38 neɓata hara en artika cerveau vocal men mo nanda hoorema ko 628 ɗon sa wiyeten walla 88 wiyeten waɗen 628 jama o anda télévision on fokkiti ka dowa yaade ɗon par ce que Allah ko lanɗo fof ko no fof fotata hiɗen ɗo si Allahu lanɗo jaaɓi en daara no piiji ɗin waɗirta no piiji paaƴine to ha tawata télé on hewtoy ka TNT ka faale no salmina ɓe Côte d'Ivoire ɓen salmina wonɓe Europe fewɗo on ɓe darde émission on ƴette goɗɗo ka ligne acca jonnammo salamu aleykum waleykum salam on jarama hino e jang jandum tan ala toon alhamdoulillahi ɗa noddanmi honto ɗa inne honno Mamadou Lamarana Diallo me nodde Dentali Diallo Mamadou Lamarana depuis Bentali non tan ala toon hande ɗe mari invité jo mo ley miro moyne boy pi masta min hiiri keɓe ɗon moƴƴa no marsude kono yettude Allah buy onolle toon alhamdoulillahi kon ɗum addat ɗon ka kikiɗe ɗo sina kay on ko sammingol no hiiragol o wiyatano d'accord kon mi yiɗa hande ko leppi ganɗo Fouta Diallo na leppi Fouta Diallo kum kon mi yiɗa e makkum sina kam mo machallah ɓayɗa ande enen koyen ful min ko mi yetto barijo mi 100% Guinéen ko yetto bari wene min ko bari andi ko bari atti sincude la Guinée si heddi si men ɗaɓɓite soɓɓen d'accord merci beaucoup merci Diallo Mamadou Lamarane d'accord mi salminay kadi ɓe Mali ɓen salminen ɓe Koundara ɓen salminen Grand Abdoul Bambara depuis to e Ñartali
Grand Dakar salmine Nafisatu Majina Hulali mi salmina mare njuangon le 3 décembre no ine Aissatou Bari Grand Dakar o salminama salmina kadi le mare kadi encore Basing depuis Medina andi ko Medina goto Grand Dakar goto ko concurrence mi sikki auditeur ɓen haɗi ɓe wayri la nandi yewde ka télévision ɗo si tawi tun auditeur ɓen no arde accuɓe ɓe ara passé hiɗa andi ko sabu ɓe joɗɗini en inchallah en ƴetteɓe walla ƴetten kadi goɗɗo ka ligne 600 attention amoramiya merci e wota on bippu noon de taw bippu par ce que fewdo ɗo so bippi tu moƴƴa haray en arta e clip goto si aren si tawi auditeur jo arali acca let's go mayndaren alkazayon par ce que ɗon andi paye kono tori alkazayon waɗanen ɓe kisan haranaka neeɓi ko ɗo wiyete Jama TV émission hotren Fouta si tawi waɗi pré régime may ka jette goɗɗo taw ka ligne B, as-tu de Google là? S'il te plaît, tu de Google là. Non, arrête, s'il te plaît, arrête. T'es sérieux, On me dit qu'il te marie. Merci beaucoup, Ray Alkazayo. Merci, en salmini, paikum mokoba torino de monde depuis face, en salmini, kalawon bekatali ben fokadi, Marseille face. Merci beaucoup. Ray toujours 78 waton. 116 82 38 78 116 82 38 bopu masda aray tigi on fewndo do musique on kon dum woni projet boy pi master côté o musique on sorti album makon kon dum woni projet ma projet on fewndo ni donc aray lam préparer taw donc clip inchallah donc haray ko projet woni après album donc bientôt non kadi meɗen gollide seeɗa donc hay si jama o jaali ko ɗum waɗi asmini ko boy andi mbala mi janda no gasa no mi jandita noon ɓe yiira e piiji boy kadi quoi inchallah d'accord boy pi master kombo woni manager ma fewno ɗo joggiɗo ma tawata ko wonma e accompagne ɗeɗi piiji ɗi wattani manager an aray ko Mohamed Kindi Ba kanko ni manager Mohamed Kindi Ba c'est producteur da mari fewndo non ni mi ala producer mi ala fendo d'accord boy pi master 2019 la musique ha 2022 hande a waɗi 14 titres kono wirɗa no on 14 titres par son ka 14 titres non waɗuɗa combien de clip 2 clip fewndo ko clip ma deuxième troisième o wonɗa e arde ko est ce que fewndo ni sa heɓi producteur hara hiɗa sohli producteur ko wallitoma fi yaltingol album ma o ni si maybe production hara ko wiiɗo way daroto fi moɗon tigi wallo lan tigi harna wallin kinnotoɗo lan quoi harna aro yalan walla aro pour darugo lan taw quoi donc har ko aro daro fiyan quoi don ara elan waɗi pré quoi elan sokoli d'accord ko honno woni aro daro fima e aro yiyama différence e ko walloma ɗum noon andi konko yata ko golle ko yata ko affaire musique o ɗon nanen ko wiɗen kon tun yomba quoi golle ɗen no satti ɗon hay o production ko yata ko hay kamɓe hoore maɓɓe iɗandi ko partout tawa no satti ɗon joni ko golle wiya quoi goɗɗo so wari ha tawi woni wari ƴettugol ma ɗon ara ɗa tori ɗa hiɗi kadi yo ƴette kadi gollon kadi quoi arna ƴettugol hande janggo wannina quoi ɗon ko fiɗum ɗon producteur andi producteur kamɓe ko soɓe tawiɗa golla déjà ɓe ƴette ɗum haray ko an gollo on dowa gollude par ce que allah ɗammari manager ma on donc manager on ƴettiki ha producteur heɓike hande kadi ko golle ma ko hakkama manager on konno falɗa expliquede noon ok donc si feƴƴi ɗon boy pi masta depuis créé won fuɗɗa wadde musique
bon yaltuɗa waɗɗa ɗi clip uji waɗɗa ɗi sonji est ce que a waɗi spectacle hoorema manɗaruma kan organisani mo hoorema jama o notima depuis mi waɗi ɗum noon taw donc mi wawa wiide mi waɗali taw mais ɗum haray ko ɗum mi lansal taw mais mi falno lancude mais toujours kono min woni gollude ko min ni jarama hen hojo mi wattindoy par ce que gogo kami basi toon hande hay si tawi woni mi waɗa organisation donc ɓooyi par ce que 2019 à 2020 sa mi organisal taw hoore an donc hara ne woodi komi habbi quoi e fondo kami basori telen toon sago amin min miiji simin organise donc hara min organise ko tiiɗi quoi donc par ce que ɓooyi quoi donc min waɗno lancegol profit waɗa organisé sali min daara hôtel arganatal makko lix ara hay moko baɓe sa invité ɓaytiɓe ka woɗɗi donc si ɓe ari vraiment ɓerne maɓe weltoto quoi donc ay ɗum meɗen e discutugol film mum daara film ɗum quoi mais inchallah ɗum noon kadi aray mais haray mi wawa wide premier on nogo mi wawa wide noko haray ko sali wata ko watte quoi premier on inchallah d'accord donc haray meɗen mum simi faami comme boy pi mastan ko mburu hoɗi premier spectacle makko mo jani hoore makko hore ko sali Portugal o falamo wadde d'accord voilà aray téléspectateur ɓe 78 116 82 38 DJ si tawi clip goto no ɓatti ɗon addanalan simi ara ka programme ji men heɓɓiɗi ɓay ɗon andi min ni on le 31 décembre si Allah jaaɓi non le 3 décembre ko ɗon fuɗɗi alliance de la sous-région voilà avant tout d'abord Jama TV no joni rendez-vous le 22 novembre l'anniversaire DJ Bouba ɗo e Jama TV l'anniversaire Laguine Keye donc ara jama fopp no noddita ñaani night club fewon ɗo boîte on alhamdoulillahi mais teddugal men noon onon yahoɓen ko teni correct exigé wiya o yontigi watto ha moƴƴa o yaha par ce que anniversaire on haysi ko 10 personnes heɓi par exemple tawata ko présentable par ce que ko télévision wona e déplacé de yahe ndaare adde kadi divisé ka télé ɗo partout jamma o yiya sago men na voilà waɗugol kiris cross ɗummo yaha donc c'est ça la vérité donc sen feƴƴi ɗon le 3 décembre sallah jaaɓi ko l'anniversaire hotiren Fouta e anniversaire ndaroyiɗa pendant 8 ans 9 ans émission on no existe sur les réseaux sociaux sa ndaari avant ko GDP TV maintenant ko Jama TV ha joni émission ndaroyiɗa on no continue tous les jeudis 22h 23h et waɗa fête pour makko le 3 décembre au Niani Night Club à partir de 23h jusqu'à 5h du matin entrée no waɗi 5000 francs no waɗi 10 000 francs no waɗi 3000 francs ko ka 3000 francs fuɗɗi ari ka 5000 francs 10 000 francs ji ɗin ɗon hiɗon andi ko VIP précise si Allah lan ɗon jaabi ka biyarji ɗin jeté ɗin ɗon ɗon c'est à dire ko ɗon woni menen on andi kikala o kikiɗe ka menen kikala ɓe haray ko to men wonoyta ha gatore nden sufle mi andi ni on kadi ko de gâteau wonɗen e wadde si Allah lan ɗon jaabi premier gâteau on no gasa 15h 16h le 3 décembre ko ɗo waɗete mokka télévision men ɗo hara jama on fof no reeni et après deuxième gâteau on 3h du matin si Allah no tawni en sellini en waɗo en ɗum ka o ñaani night devant public devant le parrain et le marrain et les invités et tout ça parce que ɗon andi na hunde yembude wonɗen e wadde le 3 décembre parce que ko l'anniversaire émission mo daroma pendant 9 ans émission on no continue ɗo e Jama TV maintenant hari ko GDP TV joni ko Jama TV pour Jama on ɓurtu famude si feƴƴi ɗon et le 24 décembre ɗon andi haray ko nouvelle génération woni ko nodditi en e stadion Iba Mar Diop ɗum noon ko homɓe woni ɗum haray ko homɓe woni arde fijana en si mini nouvelle génération foppo yi affiche ji ɗin donc yiɗon andi ko Mohamed Junior Fatakou e anti-crazy woni arde joina en e stadion Iba Mar Diop le 24 décembre un seul concert retenez bien concert goto pas le 25 pas le 23
le 24 décembre samedi kadi hawri e ngal samedi ko le 24 décembre mi arta e mon kadi le 31 décembre ɗon andi ɗon ko alliance jogiti si allahu lan ɗon jaɓɓe ngara fi festival fi fop on organisé par alliance de la sous-région président onon e Malal Bari Bantiñen en arta e ɗum ɗon kadi le 31 décembre par ce que ɗon andi piihoy koye ga no voilà ko ma fof wonta en ordre hara meɗen tori on kadi kala falaɗo publicité e sponsorise ugol yo noddu men ka numéro ji amen téléphone o hendoto men min jonnamo grille de programme on o discuta e amen yewtiden famodiren ɓa ko ma famodiren ko ma wallidiren voilà donc si ya clip no ɗon DJ donne-moi une clip min darata o ko honno mi yerita ndiyan seeɗa voilà arten ka dernier partie enen e Boy P Master acca si on waɗi sa waɗi premay allez raga bambang allô allô Allô? oui allô Allô? jarama ɗay jang Jamsu? no marsude Allô? jarama ɗay jang Ça va, Noël? ɗoydi téléma on seeɗa famodiren Jamsu? kono no wiyeteɗa ɗa noddanmi on to Jamsu Noël de? a ɗoyta e téléma o yewten seeɗa sa ɗoyta e téléma e wata famodidde jaja allo Allô, oui. jarama ɗay jang Jamsu? ɗa noddanmi honto ɗanni e honno ɗa noddanmi honto ɗawi e honno Lan Sénégal. mi andiɗa Sénégal kon ɗo Sénégal wonɗa Cité millionnaire. ɗay jang Kono wona fijinde ɗo to télé Dakar, Sénégal. Cité millionnaire. mi faami ɗum ɗon joni ene haɗi joni na wonɗo ma tindinde o wola kanko acca merci beaucoup ɓendi fata ko fi fop ɗon andi signé Bagada Wonson Bexol Billo Aribo ɓe fof arayi ko kamɓe ɗon andi le 31 décembre Binet Mali no tawa e programme on avec alliance de la sous-région et fi fop e Sadio Iba Mar Diop allez Boy P Master Yes. fewɗoni ni Boy P Master hande Boy P Master Yes. wiɗa sa heɓi producteur haɗa fala mana jeyɗa mari Yeah. Boy P Master waɗa taw spectacle ji jani ƴette goɗɗo ka leyni allo jaram nala ton alhamdulillah ɗay jang alhamdulillah jengorne korno jam alhamdulillah ɗa noddanmi honto ɗanni honno Mamadou Yaya Natali Mamadou Yaya Benna Tali ala ton fof kono way to Mamadou Yaya alhamdulillah jang e jang kono voilà miɗo heeɗima ka addanɗa en ɗo Mamadou Yaya foti ha merci beaucoup ay fay ko Mali en beren toujours Mali goto gayna haysi ko fure naafi Mali goto gayne Mali en beren goto gayne min miɗo andi Mali ɗum pita ɓen fop no miɗo andi Mali goto gayna mi salminiɓe Mali ɓen fop min kadi grand jam way salmina ɗon Djidje Diallo tolle Djidje men Djidje ɓen fof accali hay goto merci beaucoup miɗo invite noon Mali yemɓe ɓen fof le 3 décembre ka anniversaire l'émission o nan voilà Boy P Master Yes. fenɗo ni kon ɗum fans club man préparani Boy P Master par ce que mbiɗa anda mbaɗi fans club jana Yeah. ouais. Fans club on fenɗo a ɓe préparanade ko tiiɗi donc mi wawa wiide jama o ndon yo habbito
donc pense wogo no mari président ɗum toujours haray ɗon andi ɓe hoytade Salla Diaby ɓe wawan andinde ko hoore ɗum ɓe woni Salla Diaby e mi wawi tun haray ɓe préparani ko tiiɗi quoi inchallah mais kamɓe artawe on ɗum ɗo ɓe ɗum ɗo quoi inchallah d'accord yeah. bo pimasa artiste Sénégal ɓe fof ko an hembo ɓuuri takodirde artiste ɓe Sénégal ɗo ɓe yimɓeɓe ɗo ɓe yimoɓe ɗo ɓe no woodi ɗo inoɓe amen no woodi ɗo no ɗuuɗi seeɗa quoi e ɓe mi mari contact e muɗum no ɗuuɗi allez jette goɗɗo ka ligne allo allo oui jaram nalatu iɗo e jam jantum yo wandaɓe foyne jam alhamdulillah min Hadisa depuis Grand Yoff ndey Hadisa depuis Grand Yoff ndey Hadi ɗay jam jantum yo ndey Hadi mi weltanike ma ko ndu gaddanɗa hen ɗo ko Grand Yoff an kadi ɗo nder ɗo ko ndu marɗa ko addanɗa hen ɗo min komi faala ko yokkan ɗon dédicace goto lan heɗum MSD d'accord an on ko morso ko on ɗon tumtorotoɗa miɗo andi ɗo an ko on ɗon tumtorotoɗa ko fiyon ɗum ɗato ko fiyon ɗum ko fiyon ɗum ko on ɗon tumtorotoɗa Khadija sans MSD goto mi faala MSD mi faami Khadija ko yimi affichage ko wimi ko fiyon ɗum ko on ɗon son tumtorotoɗa satnoɗa ka télé o ko fiyon ɗum mais ko MSD woni artiste jangu ah bon d'accord minen ko min famtiɓe MSD d'accord lan faala ɗon somo makko on ko yimi fisasi il y a pas de problème nan e lan habbima noon joni d'accord joni o tawoyama ka wonɗa ɗo ok merci beaucoup e c'est-à-dire artiste ɓe simindima komɓe ɓurɗa wonde connaissance naɓe joguiɗa contact ɓen tum par ce que no gasa harɗa yewdude woɓɓe fi fitrim no gasa ara ay goɗɗon échange depuis musique kono guel toon ko artiste ɓe ɓe takoniɗɗa ɗo wonno Sénégal on par ce que en yewtali kamɓen taw no wono Sénégal ɗo no woodi ɓe woni yeddude mo e fittirin par ce que no woodi propose de ɓe lan fi muɗum kadi donc meɗen e muɗum wonɓe Sénégal ɗo eyyi min tan ɗuuɗi meɗen e muɗum par ce que woɓe proposé lan fi mum min y a pas de problème après mais wona e muɗum Salla Diaby laggine artiste ɓe laggine ko on mbotta ko ɗuɗa to arɗin data mari contact mo yewtay artiste ɓe laggine ɓe mo ɓurta yurde mum ɓen tigi donc vraiment donc Halima Ba donc voilà kanko ɓurta yurde mum tigi artiste ɓe laggine ɓen d'accord Halima ɓurata yewdude artiste ɓe laggine ɓen artiste ɓe laggine ɓen d'accord est ce que fewɗo ɗa wawi wadde fitrima waɗo pooɗa na pooɗa watta ça dépend andi musique ala frontiére quoi donc min si tawi woni wonɗo wadde pooɗa so ari donc en fait min darano min guerta quoi d'accord Boy P Master ko ɗenne question jiɗo ndewne est ce que ɓe leemiro est ce que ɓe leemiro ɓen no anduma no andi ko a yimo maɓɓe ɓe leemiro yo mi wawi wiide par ce que depuis mi fuɗɗi wadde musique mi yahal toon taw mais woɓɓe andi woɓɓe nani woɓɓe kayno yiide wonɓe lagine ɓen wonɓe ɗo ɓen par ce que buyno ɗo ɓe leemiro donc waraya c'est à dire jar pay kum saren et tout ça par ce que aren lan andi ɗo mari bolonda est ce ɗum ɗo fof Boy P Master no applique pour jama wallitoma par ce que la première d'abord komo ma wallitotoma est ce que ɓe leemiro ɓen no andi ɗo Sénégal ɗo ɓe mari ɗo artiste jo wiyeteɗo Boy P Master mi wawi wiide woɓɓe maɓɓe no andi par ce que no woodi wano artiste yo goɗɗo o kadi ko min tan ko leymiro o waɗo pooɗa on donc Côte d'Ivoire o wonno mais o arno ɗo noddilan donc expliquanilan fo organisation wano minen leymiro on toujours kadi no woodi komin wonno organisde o wiilan si tawi woni yeehi ha ɓe darike fi muɗum ɓe waɗelan contact après mi ara tawe affaire on quoi parce que min ɓay ko mburu mi basi quoi d'accord ka basiɗa mburu toon kana toon mburu fulɓe futana toon wonɓe ɓe consommude soñji ma ɗin ka ɗuuɗa yo mburu kam won toon fulɓe futana toon
no woni wonɓe consommation yandi parce que ton kadi en fait concert ji waɗe toon ɓe no delan wano olof ɓen donc ay fulofita ɓe ni andi wano ɗum ɗo honno si ballon o no wadde ni ɓe waɗa tournoi organisé woni tournoi ji ni wona fulufuta ɓen donc corona on arretno min hari ɓe waɗeno ɗum toujours ɗum kay min areno min organisé wano si min waɗi tournoi ni donc min dara wona samdiri ni après ɓe organise ɓe ara ɓe noddala mi ara mi joue quoi. D'accord. Yeah. Boy Pimasa émission men on lanni ha laaɓi ene Boy Pimasa ne mari ɓeygu? Boy Pimasa wala ɓeygu de min salvatere D'accord. Mi yiɗo Boy Pimasa no yimi morceau bebi ar ɓattoɗa takko an. Pourquoi onon artiste ɓen wonɓe yimude ɓen fof ko fi love to yimo ton? Non min yima fof andi ko giggol woni fine ɗo quoi. Parce que hay nene ma ko yatani mi anda sa ɓuura heɓude yiɗɗo ma ha hewtinede ma quoi donc nene ma no yiɗo ma quoi e baabe ma donc andi tagaɗo ko giggol ko ɗum waɗi donc giggol ngol ngo wata accitirede ɓawa quoi parce que ɗum gurdam ban yadama. Hello ka régime s'il vous plaît, dernier clip et dernier parce que ɗon andi wimi on ɗo winte Jama TV tout est mesuré harani régli hello signé Boy Pimasa ɗon andi somi wowli tun ko mi addu preuve on kon ɗum mi woliri donc wawen wadde dernier wawi waynodirde ha e jeudi kadi par ce que ɗon andi kikiɗe kadi ɗemade émission laaɓa e poyi iwɓe États-Unis hewti ha ɗo kamɓe wiyete l'association portal fi ɓantal Fouta Diallo si ɗo émission on gasi on hiyay kadi taw japputele on hiyay ko honɗum waɗa hanki kadi ko armatande Sénégal yimɓe men wakkilaniɓe leñol ngol yaw jenɗon ɗon kaɓe woli kon par ce que si gasi PDG on jonnay on SBT on manɗa horma ko ɗum hanki men ƴettoy ko armatande Sénégal fi portal fi ɓantal Fouta Diallo ɗo e basé ɗo e Sénégal section on o tegama hanki bureau on fof waɗama hanki haray vraiment ko weltanagol jama arnoɓe ton ɓe hanki fof weltano le président waɗaɗo éliɗo on e Sénégal Diallo Mohamed ala hello régime si tawi a waɗi pré amin arta ka plateau wawi waynodirde. Purchase your tracks today. Hello baby, Hunter Wanda, yet to not a dollar, Alana Lanka Wanda, Yanda Fini where you are, me don't meet your fima, you are what I want the Bawama, I feel like ma, sit tight, I eat the la, not to Halanala, Yanda Fini where you are, me don't meet your fima, fima kabernde ah, no why was so juri. Purchase your tracks today. Hello baby, Hunter Wanda, get to not to dollar, Lanka Wanda, Yanda Fini wet you are, me don't meet your fima, you are what I want the Bawama, baby, I'm my ma, me you ma to me magic. Me hebu mato me mali ben lute de to me ande gasi katigi tigi be ande weli adegi do musi di harai gasi katigi tigi harai no weli si jama jamini harai gasi Purchase your tracks today. No foti kamot ndiro dende harai no weli kamot ndiro kolli harai no foti kamot ndiro chechi harai no foti aigi do mao harai no foti sai sumo toge sama helmu next yao Kodu wadi, mende minko ami fala, sire upendo dudi. Yo la la, baby. Hello baby, Hunter Wanda, get to not to dollar, Lanka Wanda, Yanda Fini wet you are, me don't meet your fima, you are what I want the Bawama, baby. Purchase your tracks today.
Anote mo no totako Awinda na moja potako Ajaro to iya tamo Aye kama peata watamo Yanda jodi da mi jitida Anda ta gikol no wele Tedipa Tudumempa Maske Purchase your tracks today. Hello, hello baby, hello baby Hunter wonder, get to no to dala na lanka wonder Yande fini wetu mi do fima You are what I want the bauma baby Hello, hello baby Hunter wonder, get to no to dala na lanka wonder Yande fini wetu mi do fima You are what I want the bauma baby Merci Boy P Master Boy. Kombre ali jamma o kilipo. Ok hare ko le hujo wadilan ni réalisation label Camerouni don bol. D'accord. Yeah. Quand ma réalisation au kilipo. Yeah. Vraiment c'est excellent no labi et puis c'est bien donc ko bon courage Boy P Master Boy kombo kondum men andirta ko P Master Boy wonno ka plateau do. Donc voilà P Master Boy donc nare mi do wayon wadande a cappella shera donc wanna a cappella shera pour ande o moni P Master Boy. D'accord. Mimbe dono lala bela bende do hino lala mimbe dono lala bela bende do hino lala bino do lala harbe de natala be ina be lala harbe de natala o hino lala DJ wela no wela o mi no wela jamati no wela mi be wela be dari fifu be no yara yeso be no wela mi be tiro ala yara yeso ene fu be futa jogundire jonindire jude bai ko yen futa anjite ko yen nene koto. Yeah. Merci beaucoup Boy P Master Boy comme salminta lo wawlendirde. Mi yare mi do salmina kadi be foma be Wambur sama gayan sama boy ñoo mantene day nek siman don kooku sama frère la donc man koy nuy ak boy mu nek suñ ko ñep boy ñoo mantene fi ma togu dañuy tok quoi donc duma leen compter quoi aussi ak Ibson bu nek sama label wi non parce que moom la nekk moom mooy defal sama sooy nii waaw kooku tamit borom baax la quoi waaw maa ngi koy nuyu bu baax doon nuyu waa Mbour yëpp bàyyi ma si kenn mi hiiro kadi ɓe fof maɓɓe kala pilo foto def miɗo salminamo on fof mon fulɓe wona salu en ɓe saliwi ɓen fof mi kontata sakona mi falja par ce que somi continue wawi faljora haran fof mi salmini arta kanko minen gérant Mohamed Kindi Ba le président Souleymana Diallo e Mamadou Diallo e Mariama kanko kadi woni hoore groupe wanon ka rewɓe fans club P Master Boy won Dakar ɗo vraiment miɗo weltanimo tigi tigi moƴƴano weltori kadi e jama on wonɓe ko nder ton ɓen fof par ce que no gasa simi konti mi falja e wa fans club on fof mi acca e goto toujours kadi haray kala artiste je wonɗo wadde e ko mon wadde lan weltanimo wonnoɗo e darde ɗo kadi fof miɗo welti weltani kadi fans club Halima Ba international on par ce que kamɓe kay ɓe waɗa lan soutenance moƴƴano en fait comme somi waltini hunde ni affiche wala ɗuma déjà hay komi waɗɗa affiche o mi ari partage toon kamɓe kay ɓe waɗi ff moya ɓe partage déjà donc hara miɗo weltanima e kanko artiste jon Halima Ba e mawdi makko grand clinge e tous les fans wonɓe toon ɓen par ce que kono
ɗo iɓe jogitila moƴƴa noon kamɓe kadi e toujours inchallah jama hiye piji buy quoi kono wata wonde la weltani wa France Globe won fof métier e goto han ɗum weltani kadi famɓe awonɓe ha Guinée Conakry ha lewmiro mais ala kontude sakkona jama woɓɓe yiyay sakko ɓe sikkami falju donc haray ɓe fof maɓɓe miɗo weltaniɓe e weltani kanko kadi kotira wango ceerno Sandeng hara miɗo weltanima moƴƴa o toujours hara mi toto yo Allah wolle moƴƴa an kadi ɗa yitiri ɓawo anda dari fi moƴƴa kono inchallah weltanima moƴƴa ceerno Sandeng hara a jarama boyi e kala fanjo an kala yiɗɗolan e falaɗolan e kala annantaroma fanjo an kala falaɗolan kadi toujours mi acca e contact kan ɗo hara on ti wawalan heɓude on tigui wawa andude ko ɗon pimasa walla sokolo wano siwde programme jani fo so noddila on wawa e andude quoi walla toujours ménageur an inchallah mi acca numéro on ɗo Salla Diaye. D'accord. Wow. Merci beaucoup Boy Pimasta, merci. Aray ko ɗo mi salminta wonɓe ko atelier président malal ɓen fop no darde émission o. Salminen Sanu yeyo kafe on kayasi, salminen Banga Masi salminama. Hay goto mi accani. Donc on se dit bye. Ciao, à la prochaine. Salla Diaby ka émission la autre Fouta.